Allah Teala'ga çeksiz şükürler olsun. Allah Subhanahu wa Taala ismenen bizge öte köp жақшылықтарды kıldı. Егерде biz Allah Teala bizge bergen жақшылықтарды eseptesek, anda hiç kaçan esepte büte albayбыз da. Allah Teala bizge bergen bir ele жақшылықтың bizge bolgon пайдасын, bizge bolgon жақшылыгын hiç kaçan esepte büte albayбыз. Ömürübүздүн ayağına çeyin esepte bütü mümkün emes da. Sebebi Allah ıyık Kur'an'da özü aytıp жатат. Егерде силер менин берген bir ele жақшылыгымды eseptесеңер, анда hiç kaçan esepte büte albayсыңар дейт. Allah Teala bir ele көз berdi da. Mına көз. Kança öңdü көрüp atat. Kulak berdi, kança ündördü ugup atat. Milyon adam bolsa, milyard adam bolsa, her bir insanın ünün ajratıp ugup atat. Kulak kança ündördü. Tiliniz kança dağımdardı. Allah Teala bergen sizge bir ele жақшылыкты эгерде эсептей турган болсоңуз, анда эсептеп бүтө албайт экенсиз. Ömürüңүз өтөт, ömürüңүz түгөнөт, бирок Allah Teala'nын жақшылыгын эсептеп эч качан түгөтө албайбыз да. Ошондуктан сиз менен биз Allah Teala'га көп шүгүр кылышыбыз керек. Allah Subhanahu wa Taala Luqman сүрөсүндө айтат: A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Taala sizlerge özünün жақшылыгын толук кылып берди дейт. Толук кылып берди жақшылыгын. Кемитип койгон жок, аз кылып койгон жок. Allah Teala bizge жақшылыктарын аябай берип атат Allah Subhanahu wa Taala. Көзгө көрүнө турганы бар арасында, көзгө көрүнбөй турган дагы бар да. Bardığın çoğultup beri atat. Allah'ın bizge bergen жақшылыгын siz eseptey albaysız, bilbeysiz dağı, bir kançası közgü de körmüydü eken da. Oşonduktan siz menen biz Allah'a şükür kılışımız gerek. Allah bizi adam kılıp ele jaratıp koygonuna biz kança şükür aytsak dağı azlık kılat. Ayban bolup jaralsak ne olat ele? Bir candık bolup, bir bolsa jamadat, nabatat, bir ösümdük, cebir, cansız bir nerse bolup jaralsak ne olat ele? Biz Allah Teala'ga şükür aytalı. Allah Teala siz menen bizdi jer betine orunbasar kılıp jaratıp koydu. Başçı kılıp jaratıp koydu Allah Teala. Büt bardığı bizden kızmatımız üçün da. Büt bardık alamdaki nersenin bardığın Allah Teala bizden жақшылыгыбыз üçün, bul jaşodo bizge bir jardamı тийиш üçün Allah Teala jaratkан da. Aybanı bolsun, ösümlüğü bolsun, jaratılışı bolsun. Allah Subhanahu wa Taala biz üçün jaratışının bardığın. Emi biz Allah Teala'ga şükür kılışımız gerek. Şükür degenim ne? Bir bolat kanaat, bir bolat şükür. Kanaat degeni Allah Subhanahu wa Taala sizge kança berse, az berevi, köp berevi, siz jürökten razı bolunuz. Allah şunu maga berdi dep. Uzeyr aleyhissalam aytat. Allah Teala bir jolu maga aytты: "Ey Uzeyr pendem, egerde kandaydır bir sağa жақшылык gelse, meyil al, kiçinekey bolsun. Sen karava al, kiçinekey dep karava deyt. Oşonu kim jarattı? Kim jokton bar kıldı oşonu? Kim oşonu sağa berdi? Oşol zatка kara deyt. Anın kiçinesine karava, anın jaratkan Rabbisine kara deyt. Sizge Allah Teala kiçinekey nerse bergen bolsa dağı, Allah Teala sizdi жақшы көрүp berdi oşonu. Biröne köp berdi, biröne az berdi. Sınoo jaşo. Siz menen biz Allah Subhanahu wa Taala bergen жақшылыкка şükür kılışыбыз керек экен. Eger oşoga razı ele bolup koysok, Allah razımın boldu, şuga razımın desek, bul kanaat kılgan bolobuz. Kimden günümdük rızkısı berilse, jana Allah Teala aga kanaat kılуу, razı bolуу sıfatın bergen bolsa, Allah Teala alıp pendesinde бүткүл dünyаны çoğultup beriptir deyt. Büt alamda oşol insan üçün çoğultup beriptir. Emnege? Bugünkü tamağı var. Anam razı da aşağıç. Katıgandan bolsa da. Büt dünyanın aldına çoğulup jeyilip geldi deyt. Demek kanaat bul Allah Teala'ga jagat da. Dünyaga kelgende. Dünya etibarında siz menen biz kanaat kılışыбыз gerek. Eger sizde una bolsa, özünüzdün unağınızdan načar una aydagan adamды karap turup, razımın ben buga deşiniz gerek. Unağınız жоқ болса,
Basa alбаган адамдарды караңыз. Эгер баса албасаңыз, өлүм алдында жаткан адамдарды караңыз. Ошондо сиз ыраазы болосуз Аллахачы. Аллага ошондо ыраазы болосуз. Өзүңүздөн жогору адамды карап алсаңыз, анда ыраазы боло албайсыз Аллахачы. Эмнеге деп тура бересиз да? Ошондуктан бир болот канаат, бир болот шүгүр. Канаат деген ыраазы болуу, шүгүр деген эмне десе алымдар айтат, шүгүр деген үч нерсенин топтомунун аты шүгүр дейт. Биринчиси, сиз жүрөк менен Аллах Таалага ыраазы болосуз. Экинчиден, Аллах Субханаху ва Таала сизге тил берди, ошол тил менен ар дайым Аллах Таалага шүгүр айтасыз. Аллага шүгүр. Эч кимге наалыбайсыз, нааразы болбойсуз жашооңузга. Тилиңиз менен жалаң гана Аллага ыраазычылык, Аллага шүгүр дейсиз. Үчүнчүсү болсо, ошол Аллах Таала сизге эмне берген болсо, ошол нерселердин бардыгын жакшы жака иштетүү, пайдалуу жака иштетүү. Мына ошол шүгүр да. Эмне пайдасы бар шүгүрдүн? Аллах Субханаху ва Таала Кур'анда айтат: "Ла ин шакартум ла азиданнакум." Эгер шүгүр кылсаңар, мен силерге эмнени берсем, дагы ошону көбөйтүп берем дейт. "Ва ла ин кафартум инна азаби лашадид." Эгер де ыраазы болбосоңор, анда ошол жакшылыкты алып коем дейт. Шүгүр кылдыңыз, Алла берген жакшылык дагы калды сиздечи. Көбөйдү, ал калбай элечи. Эгер шүгүр кылбасаңыз, барын да колуңуздан чыгарып жибересиз. Шүгүрсүздүк Аллага жакпайт. Шүгүрсүздүк бул шайтандын азгырыгынын таасири бул. Натыйжасы бул. Муса алейхисаламдын доорунда өтө кедей адам, анан өтө бай адам Муса пайгамбарга жолугат. Кедей айтат: "О пайгамбар, качан сен ыйык тоого барганда, Аллах менен түздөн түз сүйлөшкөндө, сиз айтыңыз Аллахка, бир пендең бар экен, анын эч нерсеси жок, кедей. Канткенде байым, канткенде мен мал дүйнөлүү болом деп сурап жатат деп айтып коюңуз мени" дейт. Макул дейт. Экинчи адам бай, ал жолугат айтат: "Мен байлыгым көбөйүп кетти. Эсептей албай калдым. Аябай тажадым, чарчадым байлыктан. Бир аз азайтсынчы Аллах Таала. Не кылсам азайтат экен өзү. Аллах Тааладан сурап келиңичи" деп суранат. Келе жатканда биринчи эле бай жолугат. Муса, Аллах не деди десе, сиз шүгүрүңүздү бир аз азайтат экенсиз, Аллах Таала байлыгыңызды бир аз азайтып, керектүүсүн берет экен. Зарылчылыкка жараша берет экен. Шүгүрүңүздү азайтсаңыз, маселеңиз чечилет дейт. Бирок мен кантип шүгүрдүмдү азайтам дейт да. Аллах Таала ушунча жакшылык берсе, эсепсиз, сансыз. Мен кантип шүгүр кылам дейт. Дагы шүгүрүн көбөйтөт, Аллах Таала анын байлыгын дагы көбөйтүп салат да. Экинчи инсан болсо, Муса алейхисаламдан сурайт: "Аллах Таала не деди?" десе, "Сиз бир аз шүгүрүңүздү көбөйтсөңүз, Аллах Таала сиздин байлыгыңызды да көбөйтөт экен, жакшылыгыңызды да көбөйтөт экен. Мен шүгүр кылышым керек бекен Аллахка. Неме шүгүр кылайын мен? Мен эч нерсем жок болсо, бир нерсе берсе экен, анан шүгүр кылсам. Эчтеке жок эле, анан мен Аллага шүгүр деп олтура беремби? Эч нерсем жок менин. Менин чүпүрөгүм эле бар, мына авратымды жапкан. Башка эч нерсем жок" десе, шамал көтөрүп кетип турасыңдарчы. Аллахка шүгүр кылган сыфат жагат да. Шүгүр кылыңыз. Аллах Таала сизге эмне жакшылык берген болсо, шүгүр кылыңыз. Эң чоң жакшылык бул дин. Эң чоң жакшылык бул ыйман. Эртең сиздин байлыгыңыз, бала чакаңыз, дүйнөңүз пайда бербеген күнү сиздин ыйманыңыз, диниңиз пайда берет сизгечи. Бул жашоодо Алла сизге эмне берген болсо, шүгүр кылып жашаңыз, динге өзгөчө шүгүр кылыңыз. Себеби кимге ыйман берилген болсо, ага теңдеш эч бир жакшылык жетпейт да. Ыйман деген чоң неамат туугандар. Бул ыйманды ар бир инсанга эле чекеден эле бере бербейт Аллах Таала. Аллах Таала жүрөгүңүзгө карайт, ниетиңизге карайт, талабыңызга карайт, анан сизге берет Аллах Таала ошол жакшылыктычы. Канча деген пайгамбарлардын аялдарын, балдарын, абаларын, байкелерин, аталарын келимесиз, ыймансыз өтүп кеткендигин Аллах Кур'анда баяндап атат. Болбосо пайгамбардын атасы, пайгамбардын баласы, пайгамбардын жубайы, өмүрлүк жары. Бирок эмне үчүн ыймансыз кетип калды? Алла бербеди. Себеби ал инсанын жүрөгүндө талап жок эле. Эми сизге Алла ыйман бердиби?
sizge эки дүйнөнүн жакшылыгын берди. Siz şükür kılınız imanға. Namazga Allah Teala alıp gelip koydu bu. Tilingizge Allah zikirdi verip koydu bu. Жүрөгүңүзгө Allah dinin hakikatini düşündürüp koydu bu. Siz şükür kılınız. Kayra şükür kılınız. Şükür. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi aytat, 2 rekat namaz okup şükür kılsan Allah razı bolat deydi. Alemi 2 okuşçusu Abu Yusuf menen Muhammed rahmetullahi aleyhi aytat, şükür degen jığılıp эле сажда кылсаң болду дейт. Жакшылык келсе, жığılıp эле şükür кыла бер. Кыйынчылык көтөрсө, Аллахым ушул кыйынчылыкты көтөрдүм деп жığılıp эле şükür кыла бер дейт. Саждасын кыла бер, кайра şükür кыла бер. Аллага разы боло бер дейт. Allah şükür kılgan pendelерин жакшы көрөт. Biz ыйманга şükür кылышыбыз керек. Андан кийин бизге Allah ыйманды эле берип койгон жок. Allah Taala ыйман менен чогуу көп жакшылыктарды берип койду. Allah bala berdi, перзент берди. Канча инсандарга берген жок. Allah sizge турак жай берди. Квартирада болсо дагы сиз бир жерде жашап атасыз. Канча инсандардын түнөй турган жайы жок. Көчөлөрдө жашап жатат. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın sizge bergen nemаттарын эстесеңиз, Allah Taalaga болгон сүйүү болот. Анан шүгүр сөзү өзүңүздөн чыгат да. Ошого шүгүр кылабызбы иншалла. Бир адам байга келип, ал өзү аалымда экен, байда экен, анан кишине жашоодо кыйналып жатам, мага жардам бериңизчи. Менде эч нерсем жок, мен кедеймин, муктажмын, жакырмын десе, анан жанагы улуу аалым айтат экен, макул, мен баймын, аалым дагы, мен сага берейин, канча кааласаң берейин, бирок сен мага бир нерсе беришиң керек, анан ордуна берем дейт. Сен ушул көзүңдү берсең, $10,000 берем дейт. Бересиңби десе, жок, бербейм дейт. Кулагыңды берсең, $20,000 берем дейт. Бересиңби? Жок, бербейм. А колуңдучу? А бутуңдучу? Жок. Айтат, сенде бай адам жок экен ааламда дейт. Сен кедеймин, жакырмын, наразымын жашоомо деп атасың. Сенден өткөн бай жок экен ааламда дейт. Карасаңыз, Allah Taala сизге канча кымбат жакшылыктарды берип койгон да. Бирок биз ал жакшылыктарды билбей жатабыз, сезбей жатабыз, шүгүр кылбай жатабыз. Allah şükür kılmasak bir günü kelet, anı da alıp koyup da. Ne kılası özünüzdeki жақшылықты aldırır? Şükür kılsanız Allah daha koyup biretile da. Şükür kılavuz mu inşallah? Bir adam töşekte jatıp kalıptır. Oğurup jatat. Közü körbeydi, kolu butu iştebeydi. Bırak tili söyleydi eken da. Anan adamlar gelip den soluğunu soraydı. Kandayız жақшы dese, elhamdülillah, öttü köp şükür Allah'a deydi. Kança adamlarda köz var, kança adamlarda kol var, but var. Бирок кээ бирөөсү шүгүр кылбайт ошого. А мен болсо тилиме шүгүр кылам дейт да. Мен тилим сүйлөйт дейт. Колум иштебесе дагы, бутум иштебесе дагы, көзүм көрбөсө дагы, бирок менин тилим сүйлөйт, кулагым угат. Ошого дагы шүгүр дейт. Шүгүр кылышыбыз керек экенбиз Аллах Таалачы. Allah Subhanahu wa Taala şükür kılsak, Allah Subhanahu wa Taala менен бизге эселеп биз ойлобогон, күтпөгөн жактан Аллах Таала жакшылыктарын берет да. Эгер şükür kılmasak Allah Taala alıp salat da. Kur'an'da Allah Taala köptөгөн kıssalarda, okuyalarda bayandagan. Saba degen koomu bolgon. Oşol Saba degen koomgo Allah Taala özünün jakşılыгын tөгүp salıptır da. Uşunçalık jakşılık, uşunçalık düýnö, mal. Allah Subhanahu wa Taala aytat: "Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah." Саба коомунун жашаган турак жайларында биздин кудурет белгилерибиз бар дейт. Өзгөчө кудурет белгилерибиз бар. Саба коому 2 тоонун ортосунда жашаган экен да. Өрөөндүн ичинде. Jannatani an yamilin wa shimal. Оң жагдагы бакчалар, сол жагдагы бакчалар. Bir ay жүрсөң, алардын жүзүм зарларынан өтө албайт экенсиң да. Ушунчалык тоолордун арасында узун кеткен Аллах Таала эгин, тигин, дыйканчылык жакшылыктарын баарын төгүп салыптыр да. Аллах Куранда айтып атат. Бул биздин кудурет белгилерибиз. Кээ бир жерлерде өстүрдүк, жакшылдандырдык, кээ бир жерде кургаттык. Бул биздин кудурет белгибиз. Эми Аллах Таала өлүп калган жерлерди тирилтип, жакшылдандырып, мөмө жемиштерди чыгарып, бир эле суу менен түрлүү Аллах Таала жакшылыктарды берип койсо, бирок Саба коому шүгүр кылбады да. Пайгамбар айтты ага. Kulû min rizqi rabbikum veşkuru lehu. Sizler
Allah bergen rızkını jegile. Bolgonu şükür kılıp koygula deydi. Allah'a şükür kılgan jagатта tamak jep Allah'a şükür desең Allah razı bolat. Su içip Allah'a şükür desең aga деле Allah razı da. Allah'ın bergen жақсылыгына şükür. Elhamdülillah. Den solongандай. Elhamdülillah desеңiz bundagы şükür. Saba qomuna paygambari aytdı sizler jön ele şükür kılıp ele jеп ele jata bергиле, жыргап ele jata bергиле. Baldatun tayyiba. Kanday sonun şardı Allah Teala sizlerge berdi. Wa Rabbun gafur. Uşul şardı bergen, uşul bakçanı bergen Rabbinger ötö kechirimdi. Allah keçirgenge dayar. Bolgonu şükür deseңер Allah keçiret. Şükür deseңер Allah Teala mundan da köpöйтүп берет дейт. Fa'aradu. Anan qomdun ahvalı şükürsüzlükке aylandı. Alар baş tartıştı. Nege şükür kılabız? Hazır wagtymız jok şükür kılганга. Bir güne şükür kılıp kalarız. Şükür kılbay koyuştu. Baş tartıştı. Anan Allah Teala körgözü da. Bayağı bakçanı bergen zat, jakşılıkты bergen zat jamanlıkты da bere alat. Jakşılıkты bergen zat anı alıp da koya alat. Qadirul mutlak her bir nerseye kudrettүү. Kalasa öldüret, kalasa tiriltet, kalasa sый urmat beret, kalasa kordop salat. Bardık Allah'ın koluna da. Allah Teala bergen Allah alıp dağalarga körgözüp koydu da. Şunçalık Allah Teala'larga korduk azaplarda cennette. Jok bayağı şahar. Kallam yuskanda. Hiç kim jaşabagan siyaktı. Jerminin jeksen. Tep-tegiz. Karаңызчы. Şükür kılgan dele Allah Teala uşul jakşılıktарды bere öret ele. Biz de şükür kılaylı Allah ne degen jakşılıktарды bere otat. Ne degen tattуу suulardı bere otat. Alamdı kıdırıp tappaysız, jedi kıdırıp tappaysız. Emne degen Allah Subhanahu wa Taala uşunday kaloriyalуу, paydalуу, daamdуу, şunçalık ösümlüktörдү, jer jemişlerdi, mömölördü, mal canlıktарды bere otat. Biz şükür kılsak ele Allah mundan da köp berет экен да.